Nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zitavuye ku butaka bwa Congo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7/2026 nk'uko ari babisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FARDC yise yikanga igitero cya FC-23 cyo kwinjira Kalemie muri Tanganyika, hahita hakoreshwa uburyo bwose bwo kurinda ndetse nanone Kalemie nk'uko byatangajwe na guverineri wacyo, ndetse akavuga ko hagomba gukoreshwa ingamba zikomeye zo kugira ngo bahangane n'inyeshyamba za M23. Kugeza ubu ngubu hari kuba umukwabo Kalemie kugira ngo ahige buri muntu wese ushaka ufatanya isano na M23 mu rwego kugira ngo atabahara barinjiwemo abisirikare b'amayeri ngo M23 ikoresha, aho yohereza abasirikare bayo imbere yo kurwana bakaza bambaye gisivile, ubundi umwanzi bakaba bamucungiyemo hakiri kare ku buryo banamurwanya bibereye muri ibyo bice, ndetse ibintu bituma rero bafata agace mu buryo buboroheye. Rero bavuga ko guverineri wayo yamaze gutegeka ingabo zabo gutangira guhiga buri muntu wese ufitanye isano na M23 ushaka kuba wabateza ikibazo. Mu gihe kandi bimeze gutyo nako Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikomeje none kuzamura pressure kuri Leta y'u Rwanda, bibaza impamvu rero ingabo z'u Rwanda zitavuye kuri ubwo butaka, bakavuga ko rero igikenewe no gukoresha imbaraga bitewe nuko ingabo z'u Rwanda ku neza rwose ntizigera ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Batangaje ko kandi none ubutegetsi bwa Congo bwanatangaje ko kandi hari ibihugu byinshi birimo Somalia na Kenya bisigaye bifasha ingabo za M23 kandi bohereje abasirikare babo baciye ku Rwanda. Biravuga ko ngo Somalia n'igihugu cya Kenya nabo bamaze kwinjira mu ntambara ikorana n'Uburasirazuba bwa Congo, abo bose rero bakaba barimo barafatanya n'ingabo za M23 mu kwabataka no gushaka guhirika ubutegetsi bwabo ku bufasha rero barimo barahereza Leta ya Kigali muri rusange. Aya nguko nibyo tugiye kuvuga kuri uyu munsi wa none. Mukuru uyu munsi rero kubyindanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nanjye naruciye narumize kubyindanye no gukura ingabo zabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kubyindanye no kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo bigakorwa nyine n'u Rwanda. Birasa nkaho nta cyizere birimo biratanga, birasa nkaho nta gisubizo birimo biratanga ku nyeshyamba za M23 zo zikomeje gukaza umurego no gufata ibindi bice bigiye bitandukanye. Muri rusange rero reka twumve ko bimeze nk'uko bimeze. Rero RDC kandi none iraburira rero isi ko nitagira ikintu ikora ibi ngibi bibuze gukomeza kuba ati turatabaza isi, ngo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yitwa Kayikwamba wa Guinea-Therese yavuze ko rero bifuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidakomeza gukoresha diplomasi n'amagambo ku bigendanye n'intambara ikorana n'Uburasirazuba bwa Congo, ahubwo agakoresheje imbaraga z'umurengera kubera ko nibyo byonyine bishobora kugarura amahoro muri cya gihugu. Yasabye ko rero hakoreshwa imbaraga zo kugira ngo rero u Rwanda rushyirwe ku gitutu kirengeje icyo cyari gisanzwe kiriho mu rwego rwo kugira rero ngo bakemure ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Congo. Hari n'indi raporo kandi yashyizwe hanze cyangwa se ku byavuzwe n'umudepite witwa MTL Mariana, akaba rero n'umudepite mu gihugu cy'Ubufaransa, yasabye Uburayi Europe Union gukoresha imbaraga za gisirikare kurusha gukoresha ibiganiro ku Rwanda. Baza ko kandi yagize ati Europe urged to sanction Rwanda over its report support for M23. Speaking in the European Parliament, French MP Thierry Mariana called on the European Union to take stronger action against Rwanda over its report regarding the conflict in the Eastern DRC. Mariana agreed that humanitarian aid alone will not end the crisis unless the cause of the violence are addressed. He said the resurgence of the M23 since 2021 has worsened an already serious humanitarian situation and pointed to reports documenting the presence of Rwanda troops alongside the rebel group. Mariana questioned how health emergency can be contained when hospitals are destroyed, ambulances are unavailable, and medical workers cannot reach infected community. He also criticized what he described as the Europe lack of action, nothing that the European Parliament has repeatedly called for sanctions and stronger pressure on Rwanda.
uyu mudepite rero tuyegereje mu kinyarwanda rero uyu muntu avuga uyu nguyu nyine umuryango cyangwa se umudepite w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union yasabye rero gufatira u Rwanda ibihano rero kubera rero ngo byavuzwe rero ndetse gushyigikira M23. Mu ijambo rero yavuze rero mu nteko ishinga amategeko ndetse y'ubumwe bw'Uburayi, uyu mudepite w'Ubufaransa Thierry Mariana yasabye European Union gufatira u Rwanda ibihano ndetse bikomeye kubera ibyo yavuze ko rero nari uruhare rwarwo rero mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mariana yavuze ko kandi gutanga imfashanyo ndetse z'ubutabazi byonyine bidashobora nanone guhagarika ikibazo keretse nanone n'impamvu zitera iyo ntambara zikuweho. Yavuze ko kandi kongera kubura kwa M23 kuva mu mwaka wa 2021 byarushijeho gukaza ibibazo by'ubutabazi. Anavuga ko kandi hari raporo zigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zikorana n'umutwe wa 23. Mariana kandi yavuze ko kandi gutanga izo mfashanyo z'ubutabazi byonyine bidashobora guhagarika iki kibazo nabyo tuzisengure. Mariana kandi nanone yanibashije uburyo nanone ibibazo by'ubuzima byakemuka ndetse mu gihe ibitaro byangiritse, imodoka zitwara indembe ndetse zitaboneka, ndetse nanone n'abakozi b'ubuvuzi badashobora nanone kongera aho kugera ku baturage ndetse uburyo bakeneye ubwo bufasha bitewe no kuba hano mabanga basanze hari intambara. Ndetse nanone yanenze kandi ibyo yise kudafata ingamba kwa European Union. Avuga ko kandi inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi imaze rero inshuro nyinshi cyane isaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano ndetse rugashyirwa ku gitutu gikomeye cyane. Ngayo nguko uyu mugabo rero kuvuga ko rero ngo harimwo ibituma ino ntambara ikomeza mu burasirazuba bwa Congo no kuba rero badafata ingamba zikomeye cyane zo kuba bafatira u Rwanda ibihano aribyo bikomeza gukurura uwo mwuka mubi mu burasirazuba bwa Congo no gutuma ngo u Rwanda rwirara nirwumva icyo ari kurusaba rero gukura ingabo zabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bityo rero bakabona rero ko bakwiye kugira igikorwa mu rwego rwo kuba bakemura ibibazo nk'uko bivugwa. Naho mu ntara rero ya Tanganyika nk'uko nanjye kubikubwira, ni mu ntara ya Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Christian Kutungwa Mutebo ndetse yagaragaje umwungenge z'uko rero abarwanyi ba FC23 bashobora kwinjira muri bya bice muri Kalemiya, nuko rero bahita batangira gukaza umutekano urimo no guhiga abantu bose bashobora kubakorana na M23 baba barinjiye muri bice mu rwego rwo kugira ngo nanone bakore rero ibintu bitari byiza cyane byo kuba rero bagambanira igihugu muri rusange. Nanone kandi tukiri hano rero hati rero mu gihe nanone Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje none guhangana n'ibibazo by'umutekano n'ibya politiki, abasesenguzi bagaragaza ko kuri ubu rero iturufu yo kubeshyera umuntu gukorana n'u Rwanda cyangwa se gukorera inyungu zarwo byahindutse intwaro rero ikoreshwa rero mu gusenya izina rya benshi b'abanyapolitike ndetse kubambura icyizere no mu baturage. Ngayo nguko muri rusange intambara yikomeje gufata indi sura abanyarwandakazi. Perezida Ndayishimiye kandi nanone ihanaguye nanone ku batutsi amaraso y'abahutu barenga 300,000. Perezida Evariste Ndayishimiye ni perezida w'u Burundi. Ndayishimiye yavuze ko kandi ubwicanyi ndengakamere bwahitanye abarenga 300,000 by'abahutu mu mwaka wa 1972 rero ndetse butateguwe cyangwa se ngo bukorwe n'abatutsi nk'ubwoko, ahubwo ko bwakozwe n'abari abayobozi b'icyo gihe. Asaba rero abatutsi kudakomeza kugira ubwoba no kurebera hamwe amateka kugira ngo igihugu gikire igikomere cyabyo. Ibi nanone yabivugiye rero mu ntara ya Buhumuza rero mu masengesho yo gushimira Imana imyaka 6 imaze iyoboye igihugu. Yavuze ko kandi akenshi iyo havuzwe ibyabaye mu mwaka wa 1972 hari abahita bumva ko abatutsi bose bagizemo uruhare, rero ibintu yavuze ko atari byo. Yagize ati rero nagira ngo ndabaremeshe ririya rero ahonyora bwoko ryakozwe n'abatutsi, ryakozwe n'indongozi zari zirongoye igihugu. Abo rero nabo nibagira rero ubwoko. Ndashimira rero yakomeje kwasaba rero ko abaturage kutareba amateka mu ndorerwamo y'amoko, ahubwo ko bakareba uruhare rw'abayobozi babi bashobora gusenya igihugu. Yongeye ko kandi nta mututsi ukwiriye gukomeza kugira ubwoba kubera ibyatangajwe n'ibikorwa by'iperereza ndetse mu byabaye mu mwaka wa 1972. Ati rero ntihagire rero umututsi usubira kugira ubwoba. Twebwe dushaka kwerekana yuko indongozi mbi ihonyora igihugu. Ayo magambo kandi nanone ashinzwe nyuma yuko komisiyo y'ukuri
y'ukuri n'ubwiyunge mu Burundi CVL ishigikirije inteko nshinga amategeko y'umutwe wa Sena. Raporo ivuga ko kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda habaye iyicarubozo, habaye nyihanganire ayo magambo yo nyuma avuzwe cyangwa afite amagambo ashe nyuma yuko muri komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge mu Burundi CVL ishigikirije rero inteko nshinga amategeko y'umutwe wa Sena na raporo ivuga ko kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda kabiri habaye iyicarubozo rero ryibasiye abahutu rigahitana abarenga 3000. So bwa mbere rero iyi komisiyo none igeze kuri uwo mwanzuro wa 2021 nabwo rero yarashize hanze raporo yemeza ko habaye ihonyorabwoko ryakorewe abahutu, nubwo rero kugeza ubu leta y'u Burundi itarikiraho itegeko ribyemeza mu buryo bwa burundu. Mu mateka y'u Burundi rero imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda 1965, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1942, n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1988, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1993 n'imwe rero mu yaranzwe n'ubwicanyi bukomeye bwashingiye rero ku moko hagati y'abahutu n'abatutsi. Gusa hari impaka zikomeje hagati y'impande zitandukanye mu miterere nyayo ndetse ku byabaye n'ababigizemwo uruhare. Perezida w'u Burundi rero yavuze ko abatutsi badagomba kugira ubwoba kubera amateka avuga ko wenda ngo abahutu bazihorera babice, avuga ko abye ngibyo atari byo. Muri rusange yabarimo guhumuriza abaturage b'igihugu babwira ko nta mpamvu ihari yo kuba bagira ubwoba ku bigendanye rero n'ibyo ngibyo, avuga ko wenda hari kwihorera kuzaba ku ngabo ndetse za leta, akaba hakwihoreraho ku batutsi. Avuga ko rero bakwiye kugira ituze kandi ko nta mutima mubi uri hari wo kuba babagirira nabi. Inkuru ibabaje rero kandi ngo nuko uje kugabisha abene igihugu vira rero ngiyo bavuga kandi ngo kanoke ari inkunda ajya nsoma, ahubwo biba byiza unkurikiranye ku zindi nkoranyambaga zacu kuri Facebook, Instagram, TikTok, Facebook page yacu, X aho zari tubita hose ni Rdf News. Yo following rero no kuri Instagram yacu Rdf News nkuko byanditswe kuri no YouTube channel. Ngaho Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima ndetse ibintu bikomeze kubahira.